Sasa nisikilize, ngoja niseme hiki kitu, mtanielewa. Na ndio maana sasa hivi katika hizo nyakati za mwisho, kitu ambacho roho ya uasi inafanya, cha kwanza, imekamata mabinti wengi hawataki kuolewa. Maana yake hawataki nafasi ambayo Mungu ameiumba. Cheki kitu anachotaka, wanataka kuwa single mother. Hiyo ni nafasi ipi? Mungu ametengeneza wapi? Ipo wapi kwenye Biblia? Nataka macho yako afunguke ili uelewe jinsi Paulo alivyokuwa anasema kwenye Wathesalonike wa pili sura 2:7a. Ile siri ya uasi inatenda kazi sasa. Maandiko yanasema. Na si watu wengi sana wanaweza akaiona wakaelewa. Ile inatenda kazi. Ukiwauliza kwa nini hamtaki kuolewa, wanasema ndoa ngumu, ndoa mbaya. Mimi nataka nikuambie katika jina la Yesu, hayo maneno ni ya roho ya uasi ndani ya moyo wako. Kwa sababu kazi ya roho ya uasi ni kupinga chochote kile ambacho Mungu amekiumba. Kumbuka, Mungu ndiye aliyeumba ndoa. Hakuna mwanadamu aliyeumba ndoa, bali Mungu ndiye aliyeumba ndoa. Na maandiko yanasema kila kitu ambacho Mungu alikifanya ni chema. Sasa ni nani ambaye anainuka na kusema ya kwamba hiki kitu ni kibaya? Maana yake hiyo ni roho ya uasi inayotenda kazi sasa. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na kitu ambacho inafanya watu wasikae kwenye nafasi ambazo Mungu ameziweka.